Yeah, greetings molweni sanibonani siyanibingelela ke ngani zakwethu kolunye uhlelo lwingqayizivela kuyona ke iDurban Network igama ke usabele Ndabasu Jekulu Maqabaqaba umfana wale phansi eMkhomazi phinde sinamukela ke kolunye uhlelo la sinilethela khona ke indaba ngokuhlukahlukana kwazo ngizokhumbula ukuthi izolo eBonela duze naseChesterville ezinye insizwe eziwu5 ezihlanu ziguqile zishaya wona ke umbutho kaMkhwanazi NIU emva kweinsolo ke zokurojwa kwemoto yemali okwenzeke kuona ke uN2 kanti ke namhlanje ngifuna ukuvula nje ngamazwi athi empilweni awutholi lokhu okufunayo kodwa uthola lokhu oyikona ngeke ngiyiphinde nje phecelezi ngolimi lwesilungu in life you don't get what you want but you actually get what you are. So kubalekile ukufisela abantu izinto ezinhle ezukhanya ngoba uma ufisela abantu ubumnyama lobo ubumnyama buyobuya buze kuzo khumbula ukuthi impilo isebenza ngama energies uma ngabe kuukuthi uthanda izinto ezimbi uattractor idarkness so kubalekile ukuthi uhleze ukhanya ufisa ukukhanya nakwabanye abantu kanti ke namhlanje e-studio sivakashelwe insizwa yale kwaMgayi phansi eMkhomazi umphuphu Mfokashozi who's a maskandi artist and also an event organizer mfamkhulu siyakwamukela e-studio Shamzukula shobale manje kwefu noma ngabe yabantu mfana uphe ngaphuphanga ngesimo sinoma comment esile vele kuthiwa uphe lo abanye bathi uqeda umcimbi ngiyabingelela obingelelayo uThembani wakashozi kaMgayi emzinto yes le eSouth Coast kwelamabhenanyawo ngibingelela kubo bonke ekufinyelela kubona lo mbukiso lo we Durban Network. Mfowethu siyakwamukela nathi. Kakhulukazi mfethu abantu abaningi bangafisa nje ukwazi mhlawumbe imvelaphi yakho ukukhula kwakho ukhulele kuphi ukhule kanjani? Mina indawo lengikhulele khona ngikhulele nje khona kaMgayi ngizalelwe khona ngakhulela khona amabanga phansi ngafunda khona naphezulu ngafunda nje ngaze ngabe ukuthi ngiyaphuma esikoleni. Kahle kahle uMgayi inkaba yami kaMgayi nje. IkaMgayi inkaba yakho. Sitshele ngosikompilo lokukhula khona uyazi ukuthi igodi azifani. Isigodi nesinye ngeke usiqhathanise nesinye ngosikompilo la khona. Kunjani kaMgayi bekunjani ukukhulela kaMgayi? Hayi futhi ngingasho nje ngithi mina noma thina esikhule ngalesikhathi esikhule ngaso sikhule kade kukahle kakhulu sikhule kade kukahle kakhulu ngoba besifundiswa nje nangokuhlonipha omunye umuntu umazi omunye umuntu na ukuthi fanele uzazi mengabe umuntu ukuthi uphokuphelepi ngempilo mhlambe sesingenelela ngala esidini lakho lomculo uqale nini ukwenza umculo ukwenza umculo ngiqale ngonyaka ka2020 ka2020 yebo lengenza khona ialbum yami yokuqala isihloko sayo sasithi iX yami iX yami mhlawumbe umuntu uzobuza ukuthi umculo into vele wakhula nayo khona ukuthi mawukhula uthola ukuthi mhlawumbe vele umuntu ovama ukuyifaka einsizweni ubize nezinsizwa kanjalo noma into mhlawumbe wena othuke nje nawe sokuyona ngingasho ngithi lento yomculo okushuthi bengibizelwe kuyona ngesimo sokuthi into engizaleke nayo ngoba bengigoso kahle mina bengigoso engomeni ngihola abantu ngiyibiza futhi nengoma so lapho kubugagu wami wavela khona ukuthi no kahle lento mengingathiwa ngiyenze ingenzeka nokuwabantu ke abangigqugquzela ukuthi angiyenze lento ngesimo sokuthi bangibona ngigida ngangigida no Sisuthandeka uthandeka Hadebe so babe sebeyangibona kabantu babuza abantu ukuthi yini indaba ungazama ukwenza wakho umsebenzi ngoba italent esiyalibona la ngabe sengithatha khona ke isinqumo sokuthi ake ngenze isingle track ngibona ukuthi abantu bazoyithakasela yini abantu banginikeza support ngalendlela esimanga okwangigqugquzela ukuthi angibe sengenza le album kwengayenza ngo2020 so kushuthi nje ukwenza kwakho ialbum all together kwa inspire ama results wawathole ngale nkathi wenza isingili yebo kunjalo nje mfethu uma ngabe umuntu ezoqala mhlambe ndimeni yomculo kwesinye isikhathi kunomuntu othola ukuthi mhlambe uyena ominspire lo muntu esike sithi sekukhona legama elingibalekela kodwa umuntu oyisithunzi osuke
ubukela kuyena isikhathi esiningi i-role model ngesilungu. Khona yini umuntu mhlawumbe within imaskandi industry or maskandi field or category ongathi mhlawumbe hayi ubani nje mangikhula vele bengivamile ukulalela ingoma zakhe, mhlawumbe I have a glimpse of thinking ukuthi hey mangingafana nalensizwa ngelinye la. So ngokubukela nje kwabantu abangaphambili. Yes. Ngibukelile kubaba uThwasale Khansela naye ubhuti baHope. So okuyibona abantu engingasho ukuthi bengibukela kubona kakhulu. So okutheme sengibukela kubona kakhulu kwabe sekushiyana ke indlela okwenzeka ngayo ngesimo sokuthi ubaba uThwasale Khansela abanye bazozibuza ukuthi indaba ngingasondeli kuyena kakhulu. Kanti cha into edala kuba ukuthi ubaba uThwasale Khansela mhlambe kune distance ekhona, kune distance encane nje ekhona. Simo sokuthi yena ngimthatha njengobaba. UbaHope since ngimazi ukuthi ubekhuliswa ubaba uThwasale Khansela. Yena ngimthatha njengobhuti wami omdala futhi engikwaziyo ukuthi noma ngabe yini ngiyakwazi ukuthi ngikhulume naye. So manje ubaba uThwasale Khansela ngibuye ngishawe lento ukuthi ubaba lo yabo ngibuye ngisindeke manje ngesimo sokuthi ubhuti baHope uopen khuluma noma yini lo muntu ngiyengimangale makhona abantu abathi bamsaba yakona vele kubalekile uba nesithunzi kodwa yena ukukhulumeka noma yini ofuna ukuyikhuluma umuntu ohleze ezincokolela enza yonke into kanti ubaba uThwasale Khansela ngokunjalo kodwa kunezinto engingakwazi ukuthi ngizikhulume naye yabo ngesimo sokuthi ngimnika le ndawo ukuthi ubaba kodwa yena uyazi ukuthi mina mebona mina ubona ingane yakhe emculweni ngesimo sokuthi mina uyazi ukuthi ngikhulele kuyena ngoba ngisebenzile naye ngigidile futhi kuyena ubaba uThwasale Khansela. So ngathi mengigida kena ngabe sengiphuma ke sengizozimela umuzi wami ke nami ngabe sengithi ake ngiphembe lokwami oncane ngikuphembayo. So nje engisho ngithi yibona abantu abasenginika kakhulu isupport ngala ngasekhaya okuyibona abantu engibukela kubona ke. Obani oke wabagidela phambilini? Esengiye ngabagidela phambilini ngisebenzile naye ubaba uThwasale Khansela ngasebenza noThandeka Debe kwaphinde kwaba umude mfowabo Gumedeke ukuthi yena ke bengithatha mhlawumbe mekuthi kunemidlalo eserious ayodlala lapha kade sengihleli khona ke ngingasagidi mhlawumbe ngithathe ke kubuthi siyosebenza ke lapha osebenza khona ibona ke abantu engithi ngiye ngaliphakamisa nje unyawo nabo stage. Ugidela ama-artist akade anegama ngalolu hlobo especially kulabantu laba obabalayo kukuthathe kwakubekaphi ngokomqondo nangokukhulu uzugcine sofika esigabeni se-album lakho? Engingakusho nje kungisebenzele kakhulu ukusebenza nabantu asebengaphambili ngoba ngesikhathi ngisebenza nabo nami ngalesikhathi kukhona engikucoshayo kubona ngesikhathi ngikubona ukuthi okay naku lo ngingakuthatha ngikusebenzise kungisizile kakhulu lokho ngesimo sokuthi ngihambile ngahamba ngathi noma sengithatha isinqumo sokuthi ngiphume wami umuzi kodwa ngabe sengazi ukuthi yini engingasebenzela phezulu kwayo ngesimo sokuthi ngibonile yini elindeleke kuwena. Yes. But ukhula nabantu asebenegama ungena phakathi kwabo uyabagidela njengoba uchaza ukuphila into that was like a brotherhood nabo ikusize ngani ukuya phambili? Siyazi ukuthi isikhathi esiningi abantu mengabe mhlambe eziphilela yedwa esiqhingini efuna ukuphumelela uthola ukuthi kuba nzima ukuthi amingile noma abe phakathi kwabantu ukuthi sebe successful okanye bazenzele igama. So wena ube nenhlanhla wathi nje usaqala ku music journey yakho but wanenhlanhla yokungena phakathi kwabantu asebene experience esekudala beku music industry and music business. Kukusebenzele kanjani lokho? Lokho kungisebenzele ngokuthi uma ngifikele kubantu asebenegama abantu asebezazi indlela nengqinamba ekubhekana nazo emculweni obuthi ke bese bengibonisa ukuthi yabona ke boy uma ngabe usungene la kule industry kubalekile ukuthi uhlome phasi ikhanda wenze into athe uzoyizela emculweni ngesimo sokuthi uma uzophakamisa ikhanda ngeke uzuye ndawo so angeke uyithole into oyifunayo ngento oyifunayo kufanele wenze lento ongayifuni ukuze uthole into oyifunayo emculweni. So bathi mengabe bengibonisa kanjalo ngakuthatha lokho ngakusebenzisa ngitheme ngikuthatha ngikusebenzisa okusho ukuthi ke
na ubhuti bawuphu besebona ukuthi no lo mfana engathi kukhona into azenayo njengoba ezagcina sengifukula ke wangithatha wakwazi ukuthi ayongifaka lapha ku 161 kule show ekade idlala khona ekuthiwa iKing of Maskandi ongangokubeke ungicathulise wazi wangifaka lapho nanamanje sangicathulisa mhlawumbe umunye umbuzo esingawubuza ukuthi uma usuqala uya emsebenzini wakho kade usebenza nalabantu i-identity yomculo manje mawungena e-studio akubanga khona ukuthi mhlawumbe ugcine sowusika ipattern kubona noma wakwazi still ukuzakhela ushuni wakho okukunje umphuphe nje lo ongenayo inhlasi yabahuphe noma inhlasi yathwasa lekhansela ngesimo ke sokuthi mina nganginesifiso sokuthi ngiziculele ngokwami ngakwazi ukuthi mengabe sengihamba ngestudio ngafike ngenza lento yami because angithandisisi kahle ukuthi ngizenze omunye umuntu angithandi ukuphila impilo yamanga angithandi ukuthi kuthiwe mengekho usibanibani kuthiwe ngathi ubani noma kuthiwa wabukela kubana angithandi lo nto leyo ngifuna ukuthi mhlambe ekuqondanile nje usho ukuthi kuqondanile hayi ukuthi ngoba manje ngakhela kuyena ngoba ngihamba nobahuphe manje sengizoculisa kwabahuphe noma sengizogidisa kwabahuphe mina mengenza into yami ngenza into yami mefika yena afike angenelele entweni yami mengithi nje bhuti omdala ngicela ungisize naku la ngixayekile funa ngenze kanjani abese yasho ukuthi no enza kanje hayi ukuthi yena mefika ethi enza kanje uzothi angenze njengaye cha yena ukuthi athi no shintsha lendlela osho ngayo la usho kanje ukuze lento izoba kanje yes ubani ukuproducer i-album lakhe studio okade ngiproducela umude mfoka Gumede mhlawumbe ungathi iyiphi indima ayidlala yena ekutheni i-album likwazi ukuphumela ibe yilento elaba yiyona ungilekelele kakhulu umude naye engifisa ukumbonga kubafowethu engifisa ukumbonga ngesimo sokuthi kakhulukazi wawuqala phela ukuba ne-studio album yes ingqinamba zibaningi yes okuyena ongilekelele kakhulu ngoba even namanje noma ngifikile e-studio khona nginenkinga khona uyakhona futhi uthi angilekelele so ungilekelelile ngoba ezinye zengoma zami uyena ozibhekayo ezinye zazo mase ngifikile e-studio mhlambe ukuthi kunalo shuni mina ngifuna ukushaya ngiyabona ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukubheka yena ngiyazi ukuthi uzokwazi ukubheka ukuthi ngicela yena ngithi bafu ngicela ungilekelele la kule ngoma njengoba ubona sengazi ukuthi ezinye zengoma zami zinamandla true yena naye unesandla lapho so ngingako ngithi naye ngifisa ukumbonga nje ngosizo abe nalo emsebenzini wami sitshele ngale ngoma yakho iX yami abantu bayayithanda abantu bayamukela yini yakwenza ubhale that kind of a song ukubhala le ngoma lethi iX yami ukuthi ke zu2 khona lethi iX yami sidlala abafana sidlala amabhiye khona lethi sorry X yami isikhathi ama love back isingiphelele manje yona phela ke le so ngizohlala nje kuyona so lethi sorry X yami isikhathi ama love back isingiphelele manje so le ngoma ukuyibhala kwami ngangiyibhala ngenhloso yokuthi kunalabantu abafike kakhulukazi thina abantu besilisa nje kunalabantu ekuthina sibuye sihluleke ukuphatha kahle abantu besifazana sebuye sihluleke ukuthi sibenzele lezi zinto bona abazidingayo so uzuthola ukuthi umuntu wesifazane usethatha isinqumo sokuthi uyaphuma kuwena ngesikhathi esephuma kuwena uthola usephuma sesimbeka amaganyana sithi hayi we look nalokhu ngesikhathi umuntu wesifazane sephumile wathola omunye umuntu ozokwazi ukuthi amenzele lezi zinto kade ungazenzi wena ngesikhathi ese right so uyafisa ukuthi ngathi ungabuyela kuyena ngesikhathi ke manje soqala sothi ubuyela kuyena uma esethi sorry X yami isikhathi ama love back singiphelele manje utsho uchaza ukuthini ngiyasabuyela kuwena use right le khona usetholile abamphatha kahle ujabulile so usetholile nje abamphatha kahle u right uyaglow wena uhlulekile ukumenza lokho ingakho manje sofunani sofuna ukubuyela kuyena yabo kuwena ukuglowa komuntu wesifazane noma ukuba right komuntu wesifazane ngokucabanga kwakho kwenziwa yini uthando imali impatho what exactly engingakusho nje umuntu wesifazane angaba right ngokuthi umphethe kahle kodwa futhi umuntu wesifazane kuyadinga ukuthi
umnakekele yabo noma ungasamnikanga imali yebo yizeke noma laba manje ke sebephila ngemali phela noma ungasamnikanga imali kodwa umuntu wesifazana ungumenzela izinto eziright kuyamenza ukuthi igazi lakhe naye lihlezi likhululekile nanokuthi ungamhlukumezi umuntu wesifazana uyakwazi ukuthi abe muhle ngale ukuthi khona imali omnika yona yebo abe muhle ngesimo sokuthi nje umphethe kahle yes ukukhululeka kukodwa ngithi kubone noma uhlele ekhaya ukuthi uyakwazi ukuthi uthothi awudli kahle ekhaya ngesimo sokuthi uphatheke kahle uthole sononophala uba negazi nje liphilayo so into kanjalo kumuntu wesifazane kodwa mengabe ehlukumezeka othandweni akasoza lithola igazi elight asoze futhi waba right gcina kube sengazi ukuthi nomqondo kena usafunctioni kahle yabo ngesimo sokuthi njalo uhlezi nestress mawuhlezi unestress awusoze waba muhle yes awusoze waba muhle ngoba uhlezi uhlukumezekile yabo awukwazi ukuthi awuyenkululeko into ongayazi yo so bayidinga inkululeko ngale kwemali yebo sikushiya ukuthi laba manje sebefuna imali kodwa inkululeko bayidinga ukuze babe yilezi zinto thina esifuna ukuthi babe yizona kusasa yes your first studio album la kuthatha la kubekaphi nje mhlambe mawungenza an overall assessment yalo usulibuka seliphelile sesidlulile nesikhathi sakhe ungathi lawa ume khona la kususa la kubekaphi noma ngingengisho ukuthi mhlambe khona lela ngisusa la ngibeka khona ngoba kule album yokuqala yangayenza kona abantu bayithakasela so bathi bebeyithakasela abantu kwaba khona phela lento esho ukuthi lo msebenzi kusawo oqala so umsebenzi wokuqala uzofana nowesibili ngekufana nowesithathu so okay ngabe sengibona ukuthi okay ngoba lo msebenzi mina awungisanga lengifuna ukufika khona ngabe sengithi ake ngizame ukuthi ngenze iEP yengoma ezu7 engizobalansisa ngazo lo msebenzi wami okuyona ke le EP engisebenzele kakhulu le EP engiyenze manje le isihloko sayo sithi inguyazana iyona ke iEP engakhuluma ngayo ke le ukuthi iyona impela engithathile ngibeka kwenye indawo yabo ngoba kephi na kephi la ngifika khona kuyasho ukuthiwa usefikile kumphupho sekuzocaca manje ukuthi usefikile kephi na kephi mengabe ngizongena kuthiwa sicela inguyazana abanye bathi ingane emayiphuma so lokho kuyangijabulisa ukuthi kushuthi ialbum yami abantu bazikhethela ingoma yabo so ngisho ukuthi lokho kungithatha kungibeke kwelinye izinga ngoba nabanye ekade mhlambe ngithi bangaphambili kwami nabo bakwazile ukuthi babuye ba reverse back babuye kube khona usizo abazolicela kumina so ngisho ukuthi kulomsebenzi lo wamanje kungenze ngazibona nami ukuthi shuthi kukhona lengibheke khona futhi omunye wama artist athe kwi building phase ekhula kodwa ukwazi ukuthi muhamba endleleni like emgwaqeni endaweni ezithile uzumuntu edlala ingoma yakho it happens with me kwenzeka I think if I'm not mistaken ngangisemtuba kwenzeka futhi ngisehluhlu ngizwa umuntu edlala ingoma yakho but you were still at a building phase kukuthatha kukubeke kuphi lokho ngokucabanga ukuthi umsebenzi wakho ukwazi ukuxhantela but so awudlala umsakazweni kodwa ukwazi ukuxhantela ugcine sewufika nasendaweni ezithe uqhela lokho kuyangijabulisa kakhulu kuyangithokozisa kakhulu kushuthi futhi kuyangigqugquzela ngesimo sokuthi lokho kwenzakala bengakulindele njengamanje ukuthi umculo wami usungahamba udlale nakwezinye indawo ezile kude mhlambe nako magoli kanje lokho bengakulindele kodwa ngesimo sokuthi kushuthi kusebenzekile abantu bakhombisa uthando ngoba ngikhumbula ukuthi bangasuke badlala umuntu abangamazi bebe futhi bengawuthanda umsebenzi wakhe so okukhombisa kona ukuthi yebo mina noma bengangazi ngoba phela mina ngiyena umfana osevelele ndimeni kodwa ukuthi ngoba ngiseza kancane okushuthi ke bayawabona amandla ami ukuthi cha lo mfana uza kahle kakhulu so lokho kuyangijabulisa kakhulu Tell us about your stage performance. You are on fire. Njalo mawunikwe ithuba lokudlala lokugibela stage. You are blazing ulethe umlilo hodwa. I-inspire yini i-performance yakho ukuthi bekule gear kulo? Engingasho ngithi i-performance yami njengoba ihlezi izingene lelodwa. Isimo sokuthi mina mengabe nge-stage anginayo umuntu engithi emculweni
mudala kunami ayi manje na ngiyasaba ukulandela ubani ngoba ubani kwathini nginale nkolelo ukuthi mina umculo wami mina ngiyakholelwa kuona ukuthi mina wami umsebenzi wami naye mesuke ngena ungena ngomsebenzi wakhe yabo vele ke sithi isizulu kuyoshiyana ukwenza angikholelwa lonto ukuthi mina umuntu omdala mncane bese kuyiwa ngakwi-stage work hayi khululeka hayi khululeka ngafahla zistage malaki akilizibaka mfethu asidlule lapho sibheke ishow yakho enkulukazi e-event yakho Guy Maskandi Festival ezoba kuyona lenyanga right kuyona lenyanga kuningi abantu abakulindele kodwa nje singakayi entweni elindelwe abantu yini eyenze ukuthi wakhe uhlobo lwe-event enjengale siyazi ukuthi ama-event angajwayelekile especially esigodini ophuma kusona endaweni oyakhele yini inspire ukuthi uqhamuke ne-festival yonke mpimo engingakusho nje yebo abantu bangayibona lento bayibone ngoba nakuseyenzeka lento engingasho futhi ngeke ngize ngifihle ngoba ayikona into efihliwe umuntu mina ngigqugquzela ukuthi angiyenze lento noma bafethu abanye mhlawumbe bekhona endimeni bangakithi mhlawumbe kade benako ukufisa ukuyenza into efana nale kodwa mina umuntu oke wakhuluma into efana nale endlebeni zami uyena uBhuti Bahope wathi uBahope yabona manje mphuphu ususebenzile since ususebenzile akucaci ukuthi ususebenzile futhi usasebenza kunento efanele ukuyenze ngakini ekuzoba into eqondene nawe ngesimo sokuthi ngiyabona abantu bangakini ukuthi bayakuthanda nalapho ozoziprova khona ukuthi amandla akhe angakanani ngakini abantu bangakini mawuphila nabo fanele ubuye ube nalento yokubathesta ukuthi kahle kahle wena uphila kanjani enhlizweni zabo yabo bathi yabona ukubenzela into abantu bangakini lokho kuyokwenza ukuthi bahlezi behlele uhlele enhlizweni zabo ngoba bayokwazi ukuthi since kusakhona umuntu ofana nobani sithi kusakhona umuntu ofana nobani zizokwenzeka izinto yabo wathi nje ngoba wathi yabona mina ngisho ngathiwa wenza noma yini ngikhona ngikhona umfana wami ngizokuseka ngeke ngize ngakuseki mekukhona futhi la ulimala khona ungathuli ukhulume nami yabo so wathi mengabesho kanje kwangigqugquzela lokho engikungigqugquzele ngaze ngabona okay no wafethu noma ngathiwa mebenalo uthando lokuyenza lento ngabe sengitshena umfowethu ufele emntwini uthi yazi bafo ngifisa ukwenza into kanje yabo so manje ngesimo sokuthi ke angifuni ukukhulumeka kuthiwe hayi umphupho evelwe ayiphakamisa umphupho uzenza ngcono so ngizocela mfethu usondele eduze kwami siyenze lento sibone ngiyayenzeke yini ngicela usondele eduze kwami yabo sibone ukuthi yenzeka ngoba ngesimo sokuthi angithandi kube sengazi ukuthi ngilo umuntu oziphakamisayo kanti mina lokho engikwenzayo angizenzeli mina lokho engikwenzayo ngenzela umphakathi wangakithi ngenzela ukuthi indawo yangakithi iyaziwe nakwezinye indawo kwazi ukuthi khona indawo ekuthiwa umgayi mesikhuluma ngomgayi sikhuluma ngayiphi indawo kukhona obani kaMgayi lento engiyenzayo mina angizenzeli mina ngenzela nabanye abafowethu abaculayo because lento singayiplana vele sibe baningi kodwa egcineni uthotha amandla sinawo so mina bengibona ukuthi amandla nginawo noma ikhona indlela engingasekeka ngayo ukuze lento yenzeke angiyenze lento le wayesethi ubafa hayi mfethu hayi nokhuleka ngiyakuzwa khona ukhuluma iqiniso no mina anginankinga nalento singayenza sibone ukuthi iyenzeka yini so okay kwenzeka ngendlela okwenzeke ngayo njengoba namanje kusaphusheka futhi umcimbi yabonakala ukuthi uzoba impumelelo mhlawumbe mfethu ukubuka kwakho nokubuka irespond since sephumile ama-poster yonke into and stuff inhlokomo ikhona kodwa ekhona abantu bakhombisa injabulo enkulu abantu bakhombisa injabulo enkulu kakhulu noma ke phela abantu bengebeze befana ngoba noma izingane zizalwa emzini owodwa kodwa kuyenzeka mhlambe kuzalwe enye ibisigebengu enye kuzalwe enye mhlambe ikhetha ukuphuma ekhaya ihambe yohlala emgaqeni iphila impilo yayo khona enye ezoba nomona yabo nje emndenini vele yabo kunalezo zinto khona ezoba nomona khona ezoba umthakathi ngeke izingane oyizalayo zibe into eyodwa zonke so engingakusho ke abantu bakhombisa ukuthi bayithakasele lento
lento eyenzeka ngasekhaya enkulu kangaka bese bakhona abagxekayo abasho lo magama lapha esingaba entertain ke lapho esingaba entertain ngoba bona kushuthi vele abanayo negative yes labantu so asifuni ukuthi sibafake kakhulu engqondweni abantu abanjalo ngoba bazogcina sebesiconfuse sigcine sesilahlekelwe concentration ngalento esithi sifuna ukuyenza but abantu bangakithi bayawuthakasela kakhulu lo mcimbi esizowenza futhi bayasho ukuthi ngangcono ukuthi kwakusasa sekumhla ka19 mfowethu hayi futhi kuhle kakhulu abakulindile kuhle kakhulu abakulindile futhi kukhulu ngesimo se line up abayibonayo kuma post so sebeyona la kade ngisathi ngizoya khona ukuthi I line up enhle kangaka yebo kona kuyabonakala ukuthi vele iningi labantu abantu oke wasebenza nabo phambili but it's a very beautiful line up. Ya ikona kuzanyiwe ngoba ngikwazile ukuthi mengabe ngikhuluma nabo obhuti abadala laba sebephambili futhi bangangikhaphela le kude bangangikhaphela le kude basho mhlawumbe nje amagama ongasinika wona aphezulu lapha ya noma nje usinike aba5 abakhona ku line up abantu bezwe ekhaya abantu esinabo lapha ku line up yethu yangomhla 19 ubaba Thasale Khansela bese ubhuti Bahubhe ubhuti Lagxapha kube ubhuti Nyoni Emhlophe kube ubhuti Bongani Maduna yes ibona abantu laba engathi bavumele phezulu ukuthi cha noma kanjani ngeke singakuseki yabo so ngingengibabaleke bonke ngoba baningi nabo abafowethu ke laba abanye ke sikhula nabo esifufusa nabo abafowethu nabo futhi bakuthokozele lokho bachana kanjani siyes mfethu ngizokunika nje leya camera ukuthi utshele abantu ukuthi abeze emcimbini wakho so ngomhla ka19 ngiyanimema enta nasenzasi mabhinqa nani mabhinqakazi ziyobe zibulalana mhla ka19 April emathafeni kwaNogodwa Hall ngomhla ka19 April kule nyanga esikuyo ngiyacela niphume ngomningi benu ithikithi amathikithi akhona atholakala uyakwazi ukulithola eBoxer ukwazi ulithola ePick n Pay nasetolo zangasemakhaya futhi sizokwenza uhlelo lokuthi litholakale ngesonto elizayo beseqala isedayisa etolo zangasemakhaya kulabantu abangajwayele ukuya emadolobheni ithikithi uzobulithola ngo50 nje kuphela egatini mongabe ungasakwazanga ulithenga egatini yobe soyongena ngo70 egatini amathikithi awobe khona yonke indawo sokwenza sure ukuthi ithikithi umuntu uyalithola akekho umuntu okuthiwa akangena emcimbini ngoba kuthiwa ithikithi akenalo futhi nezokuphepha zobe ziqinile abantu babevikeleke ngalohlobo ongeke uzulicabange futhi ongeke uzuzitshena ukuthi kaMgayi saze saphepha kaMgayi kuzobe kushintshe kakhulu kule game Mgayi Maskandi Festival bafowethu phumani ngomningi benu siyanicela nizozibonela bafowethu siyacela ukuthi niphume ngobuningi benu niyo supporta them Mgayi Maskandi Festival sesivala kanjalo kuhlelo asambi nje kuphela kodwa ke sosala neperformance yakhe ke umphuphe perform ingoma yakhe ethi X yama ke wakhuluma sesiyavala ke uhlelo this is Durban Network siyacela ukuthi niye ngama numbers niyo supporta lapha ku YouTube TikTok Facebook X and Instagram sibonge kakhulu ke kuma interactions wenu siyalivala ke uhlelo sithi sasihamba Yasesikoleni yangihluphi esami angaze ngavele bilo yasesikoleni yangihluphi esami seyifuna amandla ngibhekile esami ngaze ngavele bilo muntu webabo mina sengibona bangona kunawe mina belukhohlwa yengelinye belukhohlwa makalela ngeke
Angushone Sorry esami Yes impelele Sengithola bangiphatha kahle abanikeza ngemali engizoyiphatha i-pocket money Kala nami ngumuntu wesifazane kakhulu ngiphatha kahle ngiphatha entofontofo Hayi esamele ukhona sengamela Yeah, 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 Uthini bana ngabe sekuhlu exam right ayifana ngithi ayikhohlwe ngeke izithole lutho ngeke izithole lutho mfana khodwa shots ngisho manje manje ngokuvuma ngabe yakabani mfana buphaka ngesimo sonemakhuluma ngesinekele kuphuphe lo abanye bathi uqeda impilo mina ngithi cha isithola abasifuneke sesincane ngesimo sokubabona sodaba abakhona bakhubaza isithatha somdebe esikadalanywe nithi ngahlali ngaphambi kamela wesifamani awuzela ngizwe mfana tata